uze kuntunga tuno dufoto uze kubitamwe baturabe kabisa uze kubutunshirira kuri ekra baturabe cyane cyane mu muziki w'u Burundi aho baririmbyi benshi bari kine batayaga ngo bicerane ngo bafate udufoto nubwo ko hajya ahantu haragiye haboneka ko ikintu cy'ubumwe n'urukundo hagati yabo. Man, first of all reka tuanze dushimire umufotographe man Berling congratulations ariko rero kandi ukora akazi keza cyane nubwo yagiye kuba bamumara Pastor Lopez aho yagiye yitabaza n'abandi bantu then ikaba ari show abavyibuka murazi ko yari show yo kubuntu ni show twagiye kuba tubonamwo agashaka ibintu byinshi kabisa aho twagiye kubona n'abantu babanyene bicubahiro yashoye kuba atumira haza mumenye uruhara rw'aba journaliste mumenye uruhara rw'umuririmbyi akeneye foto nziza akeneye video nziza kesa swayifatiye cyangwa mukayifata ntimuce murunda kamarogo vyibuze no hakenewe umuco ku bintu ukuba star n'aba fans babo ibaze nk'uyu munsi Sadbi ntiyaririmbye gwibaza ngo umufana aje kuraba Sadbi yararyohewe ibaza abafana ba Bifes mwino misi babayeho gute urabona ko ari ibintu Yes abakunzi ba World Vision TV uyu munsi turi muri quartier asiatique nko mibona turi mu kibanza kimeze neza cyane ni jewe Alvin canke Alvin designer uyu munsi tuje gusesangura cyane ibige bivuga cyane muri summer aho twabonye ibitaramo byinshi bitandukanye haba muri gospel canke muri industry y'umuziki w'u Burundi uyu munsi mudukurikirane cyane tuja kuvuga byinshi cyane bitandukanye Dunda na Boja FM Concert ya Lopez Pamoja Festival Diwani gitaramo afise mu Kinama muri la Boss Concert kuri Source Dinid mugume hafi yacu tuza kuyaga cyane na Pastor kuri kamera nukuri mugume hafi tuza kumenya byinshi tayituzi. Hello abakunzi ba World Vision TV uyu munsi nko mubibona turi ahantu navuga yuko turi kure gisagara ariko turi mu gisagara nyene ariko twaje uyu munsi kugira ngo dukore ico bitwa gusesangura bigiye bijanye bigiye bivugwa imaze imisi bivugwa haba muri secteur ya gospel ha muri entertainment muri benshi ico twita ngo ni summer turi kuri micro za World Vision TV kuri kamera nko mubibona tukamaze kubona ko turi kumwe na the one and only pastor tumwakira cyane kuri micro za World Vision TV turogoye kazi cyane pastor umeze neza urakoze cyane Alvin Design the one the only ndanakuramutsa cyane kabisa nguwe neza imbere n'inyuma nawe nizere ko meze neza mbameze neza cyane urabona ko mba nicaye ahantu novuga ko hari umuyaga umeze neza igisagara cya Bujumbura cyose mba ndakibona neza cyane atana kimwe ndabona rero fresh air ni nyinshi turi ku munsi wa gatatu navuga ko no munsi ubikogwa ariko twebwe natwe nkuko twamatiko turakora ikivinko twamatiko turarondera inkuru zigiye zitandukanye uyu munsi turi ngaha kugira ngo tuganire ibigiye bitandukanye ibigiye bivugwa cyane muri secteur ya industry y'umuziki y'u Burundi tutitaye kuri secteur ya gospel canke tuvuga mu muziki igiye itandukanye ibitaramo bigiye bitandukanye navuga ko rero iyi sama ni sama tubonye itandukanye n'izindi sama rero ndakwakira pastor uno munsi kugira ngo ushe kutubwira byinshi nk'umusesanguzi wagiye uraja mu bitaramo bigiye bitandukanye muri weekend haba mu ntango za kuno kwezi haba ibitaramo byinshi ariko uyu munsi turaje kugira ngo tuganire utubwire neza na neza uko byagiye biragenda nuko ubona iyi sama ipanze welcome kuri micro za World Vision TV turagoye cyane bona pastor asante sana kunyakira cyambere nokora no kugushimira nawe unyakiriye thank you and God bless you kubikogwa mazi miskora icyambere nambere notangura gukora no kuramutsa abantu hose ariko aradukurikirana ikintu ndabibutsa no kubanza gufyonda sabone cyangwa subscribe murabona ngaho sinye ya rouge manze mukore sabone cyangwa subscribe maze tuhite tuza turabana uhite ufyonda no kukazogera uza kubona akote guco uzurabona notification cyangwa notification every time tuwadushize ko ikiganiro gishasha ndamutsa ari abantu hari mu gisagara cya Bujumbura neza neza nibere mu gisagara cya Bujumbura muri quartier imwe nziza ndi hejuru kuri etage kabisa kandi ngowe neza kayaga kani mugoroba ni mercredi je no kwitwa kari mercredi nziza after job je nkora kandi kazi after job we do a job ndamutsa ari abarundi bose aho baherereye abumva ururimi rw'ikirundi abumva ururimi rw'inyarwanda mwese ndabaramukije aho muri hose ico ndababwira ati nuko tubakunda kandi tugiye kuba tubana mu kiganiro ciza shimira na Alvin umwe atuma amajwi n'amasanamu abashikira Alvin Design umwe amazi imisi amfashe kandi
ndamusabira umuhezagiro. Nizere ko bwaguwe neza abantu bariko badukurikirana, nizere ko ibintu byose bimeze neza, byibuze aho bitameze neza tubasabira umugisha kandi nta bihora bitameze neza. Soon we bitameze neza biragenda bigenda neza, hama natwe tubandanye turyoherwa muri show zagiye ziraba muri iyi minsi iheze. Thank you Arve kunyakira. Yes, n'abandi bose ariko badukurikirana nonganda nabaramutse. Ati big up sana ku bantu maze gukora sabone kuri channel ya World Vision TV. Ndabwira ko mu minsi iza tugiye kubona ibintu bimeze neza cyane, mu minsi zamgiye kumva inkuru nziza cyane kuri World Vision TV. Big up sana ku bantu badukurikirana, big up sana ku bantu bakora sabone, bakora shares, pe import ahoreye hose, ariko I appreciate ibyo muri kumurakora kuri no TV online yanyu. Yes, dutangura ari cyo munsi pastor tumenyereye muri sama tubona ibitaramo bigiye bitandukanye. Yego. Muri sama niho twama tubona ibiteramo, novuga ko abantu benshi baba bateguye ibiteramo, haba ruguru canke ino hagati mu gisagara canke ahandi hantu hagiye hatandukanye, haba no hanze y'igihugu. Rero pastor turaguha ikaze ngo uduhe isesanguro ryo kubona ino sama iteguye. Turamaze kubona yuko iyi sama ni sama itandukanye cyane n'indi twagiye turabona. Isama twagiye turabona zagiye zitandukanye n'ibiteramo bigiye biri secteur ya gospel, ariko uyu munsi gospel irikira domina cyane muri no sama. Eske we nkawe nk'umuntu akurikirana cyane ibintu bya industry ubona gute? Ishima cyane ku bantu aba organizers b'amashow yo muri sama aha mu gisagara ca Bujumbura canke muri interior y'igihugu, ariko uyu munsi ndumva ko twogaruka ku amashow yabaye mwino minsi. Last Sunday habaye show ya Dunda na Buja FM, iyindi dimanche yari yaheze haba show ya Pastor Lopez yari yitiriye imwe mu ndirimbo ziwe. Urabona ko yari show yari yitabiriwe n'abantu malgré YouTube difficulté twa duhari like the plasma niki. Urabona ko abantu vy'ukuri baba ariko barayitabira ku buryo bushimishije. Kuri ico rero turagenda twitaba ibiteramo runaka, ibiteramo byinshi. Urabona ko ari ibintu biba biteguye cyane kandi tukagenda neza twinjira mu ivyo biteramo. Twinjiye mu giteramo ca kijya gitaramo cha Pastor Lopez citwa yari yagitaziriye yari ntibesha worship concert. Ntibesha worship concert ni show yari yateguwe na Pastor Lopez, aho yagiye yitabaza n'abandi bantu, then ikaba ari show abavyibuka murazi ko yari show yo kubuntu. Ni show twagiye kuba tubonamwo agashaka ibintu byinshi kabisa, aho twagiye kubona n'abantu babanyene bicubahiro yashoye kuba atumira, haza abakristo, haza abaje kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Urabona ko yari show vy'ukuri iteguye neza. Kumbure tubaza kuba dushika neza ku munezero wari uri aho hantu, ariko vy'ukuri urabona ko zino show ziba ari show ziba zinezereye ijisho vy'ukuri, zinezereje abantu baba bari muri ico kibanza. Thank you. Ego urakoze cyane pastor, ariko novuga ko rero majya mu make agiye avunaguye, novuga ko iyi sama yuguruwe n'ama evenement ya gospel. Tuvuze ngo Lopez yaruguye ino sama twatwibeshe cyane. Inyuma ya Lopez hari abandi bantu ko bategura ama evenement. By the way twibukanye ko imbere yuko Lopez nawe akora kijya giteramo hari habaye giteramo cha Dudu, giteramo cyari ciza cyane kuri Sote Dinire. Abantu bari benshi cyane kandi baritabiye ari benshi. Cyari giteramo wanashaka barihisha, ariko warabona kari giteramo kabisa gifise vibrance. Hari huzuye kabisa niho nari nibereye. Ariko kandi turabona ko warumbaje ikibazo cyuko ngo gospel kira domina cyane mwino sama. Turetse na sama gusa na industry kabisa irikira domina cyane. Aba bana ba gospel ubyumve ndabisabana, ariko ubyumve ko abantu by'ukuri baba bafise poa muri iyi industry cankwe baba bafise abantu kabisa bakurikirana. Vyaravuzwe cyane kuri Dudu, afite indirimbo nyinshi twese twakunze, umwana twese ava yuko dukizwa twari tuzi turirimba tutamuzi. Sigitangaza rero kubona Dudu akubita show abantu bakayitabira shake arihisha ry'amafaranga wabonye barihisha. Igiteramo cha Dudu kiraza kuba citabirwa. Okay, abantu benshi rero ntibashaka gutara ko mvuze ngo gospel ngo yaganje ino sama, ntibashaka kubitahura. Ariko je ngerageje kuvuga neza ibyo nagiye ndabona, uretse ama evenement yategurwa tubona ahagaragara. Ariko umenye ko ino sama yatanguranye n'ama evenement ku ma eglise, ama eglise menshi ngamwe isika cya Bujumbura, nka za Holy Center, za kwa Fedina. Abantu benshi bagiye bategura ama evenement atangura ino sama kagira ama worship, ama evenement ama worship. Kandi ugiye kubiraba urabona ko ama evenement yitabwa
yitabwaho cyane kandi abantu benshi bavuga ko ni bari banyotewe cyane tumenyereye Sama itangura n'ibiteramo bigiye bitandukanye twanabaririmbyi bavuye hanze bakaza bakagira iki mbwa uyu munsi gospel irikirekana ko nayo muri industry isi kibanza kiniye ngira ko cyane ndakubaza ati pastor abantu benshi baridoga cyane iyo abonye evenement ya gospel bari korarisha amafaranga wewe nka pastor nk'umuntu amenye ibintu bya industry urashaka kutubwira impamvu n'ukuntu wowe bibona abantu benshi baridoga cyane ngo mu bisanzwe umuntu agiye muri evenement ya gospel ntakwiye kurira amafaranga kuko no guhimbaza no gusenga none gusenga no guhimbaza basaba bari amafaranga ubu tuvuze kwiki urakoze cyane first of all ndabibutse yuko igikorwa cyose gitegurwa aba concert canke igikorane runaka turazi neza ko twese gisaba uburyo then mu gihe kiba gisaba uburyo rero habaho ibintu byo kuba dutegura urabona ko tugiye kujya show y'abantu bari muri gospel araza gukenerwa stage araza gukenerwa right araza gukenerwa ibintu byinshi then ni ibintu za gusanga ko biza kuba bisabwa yuko haza kuba harimo amafaranga kuri ico rero cyo kumva ko ku gisata cha gospel cyangwa gospel concert ziba zateguwe kuba barihisha amafaranga sadepa n'umuntu no mu nteguro yiwe cyo byibukanye yuko ntibesha worship concert nta franga na rimwe kandi barafise stage nziza uja event barafise nubwo ko ibintu byinshi umuziki ahantu warugeze tutavuga muri gospel byakabaye ko atari show z'ubuntu kubera iki habaho ama dépenses menshi habaho imyiteguro myinshi iza gusabwa iki agafranga kubona muri concert ya Dudu yararihishije ni byiza kubona muri concert ya Pastor Lopez atarihishije navyo ni byiza byose biterwa na organizers y'abantu baba bari ko arabitegura then muri gospel kuriha amafaranga bireme ariko kandi tuza turibukanya n'abantu bategura no mashow baze barakora byibuze bashiramwo ama promotion bashiramwo ama promotion kuko urabona ko hariho akantu gatoyi baza kuba banegrija wakaza wumva ngo umuntu ngarazwi then ngarazwi ukaca usanga abantu turiko nimba concert za gutangura nka 16 ugasanga abantu bariko barashika ma 19 18 ava yuko ko bazi ko neza nyene ishow aza gushika kuri stage ateje ugasanga hariko harabaho abantu kutabyitabira mu buryo butandukanye ariko kandi kurihisha ni bundi bitwara uburyo bwinshi harimo ama dépenses bakora nk'ama dépenses nk'ama affichage bararihira ama publicité bakarihira ibintu byinshi hajya nta na kimwe n'amazi tuza kunywera hajya kubona no gutuma ko nguze kuza muri evenement yiwanje sindago déplacement cyangwa ngo ndagurira n'amazi yo kunwa ikindi kandi ko n'uburyo bwiye butandukanye twe tutamenya hagati y'abantu baje mu giteramo ikindi kandi yugiye kuba uraba bijya biteramo no mu biteramo atarihije ndavuga iki cha Pastor Lopez hari hama banderole y'abantu bagize iki bagiye aramufasha n'iki rero hari gihe baza bagushira ko uburyo runaka warukene ukavuga ati je byo nkwiye gukora nibi ariko twibukanya kantu Pastor Lopez yavuze ati ndakengurukira cyane abantu bitanze iyi show nagize revelation cyangwa nagize imbono nagize revelation revelation mu kirundi yagize indoto zo kumva ko iyo show yoyigira show y'ubuntu show iri free kandi ni show iboneka ko yatwaye uburyo bwinshi cyane kandi biragaragara kuko mu mvugo yiwe yaravuze ati nagwanye ingwano nyinshi kugira ngo iyi show ndayigire iri free soon as possible hari n'ikindi gitaramo kigiye kuba cha gospel kiri free then kumbura hari ibanga ariko arabibonamo yuko kesaswa k'abantu bariko arabikiriramwo kesaswa abantu bariko arabihezagiramwo kuko abantu benshi bagenda abakozi b'Imana bo objectif yanje bafise ya mbere ni kugira ngo abantu bakiri ubutumwa biciye mu ndirimbo canke mu guhimbaza bo ntibashira imbere amafaranga iki ariko ubone ko abantu baboho donc bitabiriye nyene bakinjira mu mwuka tudaciye kure rero twumvise ko abantu benshi tugiye dutahura uburyo bugenda butangwa muri bitaramo by'ama gospel ahanini ajya amafaranga dusaba ngo baturihishe nyene ku muryango cyangwa turihe ariko ngira ngo nabo nyene ama dépenses ngira baba barakoze ashoye kuba yogabanuka cyangwa nabo twinjira cyane muri Sama rero Sama turayinjiyemo cyane twabonye igitaramo cya Dudu kuri Source du Nil tubona igitaramo cya Lopez hari akuje de public hari igitaramo kandi kigiye kuza cya Pamoja Festival ni cya gospel hari andi ma evenement novuga yategurwa nabandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye aba Prophet Joshua mu kinama n'ibindi bigiye bitandukanye cyane ariko rero uyu munsi turagiye neza na neza weekend hetse twarabonye
Dunda na Buja FM. Dunda na Buja FM ku nshuro yayo ya kabiri twibuka ko Dunda na Buja FM bwa mbere yabaye 2017 uyu mwaka ibaye 2024 yari last Sunday. Urabona ko byari ibintu by'ukuri tuza kuba tugaruka ko kandi byari ibintu biryoshye. Ari Dunda na Buja FM tunashimira cyane kandi n'abantu bari bitabiriye kabisa urabona ko bari benshi cyane. Bari benshi kandi bararyohewe cyane ariko hagiye harabamwe n'utu insolite runaka nizere ko tuza kuba tutugarukako. Dunda na Buja FM cyari kirori by'ukuri abantu bari bategerejanye igishika ariko kumbure umwe wese afite aviye wiwe. Thank you. Ni igiteramo cyatangwa isaha 4 z'agatondo. Ariko rero abantu benshi nagiye numva bidoga handeze no kuri koti y'abaririmbyi canke n'abafana n'abari muri team ya organization. Harabaye ibintu byinshi navuga ko mu ntango z'igiteramo cyari igiteramo nako giteguwe neza cyane, ibintu bigenda ku murongo, abantu baryohewe bariko baranywa baryohewe bafungura. Ariko rero mu nyuma ibintu byagigwindira isura tumaze kugira gisaha zirenga 3:30. Rero nk'abantu batashuye gushika muri kije kibanza cyari live kuri radio navuga ko ya Buja FM. Ariko abantu benshi gushika no munsi baracabana ku marezo social ngo naka ngo haraba ibi nibi twinjire cyane mu gitaramo cya Dunda na Buja FM. Mu ntango twarabonye ko abantu benshi nk'aba baragiye baridogeye ama media menshi yaridoze avuga yuko atahawe access yo gukora ngo tumenyereye mu bitaramo bitandukanye. Office evenement imbere yuko tugera kuma media then icyambere nambere no kivuga ko kijya kirori reka shimire cyane Directeur General wa Buja FM ikaba inafise na television kuri Canal Plus Buja TV ujya mugabo reka tumushimire ni ni intwari n'umuntu afise mind nini yagutse. Urabona ko ari umuntu afise ibyumviro yagutse Dunda ari ku nshuro ya kabiri iterambere ry'umuziki w'abarundi. Tunashimire cyane n'abantu bari hajya aba star bitabiriye ijya show aho bari hose Imana ibahezagiye baratanze aho bari kugera margre tutitaye ku mafaranga baba barahawe tutanazi ntituzi ibyo bemerewe cyangwa bagiye ariko twabonye bakoze batanze ariko kandi ako tuza kugaya igitaramo cyari preview ko gitangura saa 4 ubundi saa 4 deja ntituzi integuro yabo neza ariko saa 4 byibuze ngo hari hatangwe kuvuga umuziki hari kare hari hatangwe kuvuga umuziki kandi urabona ko abantu benshi dimanche tubanza kuja hehe mu masengesho iki n'abahashitse PM cyangwa après-midi. Ariko urabona ko ari ibintu byagiye kuba bigenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bantu bashize before abantu bashitse kare nka midi do plus abantu bari batanguye kwinjira ko bwishi haragira yaho n'abantu baba benshi dushimira cyane babaririmbyi byagiye kuba bagaragara man naraye mbonye icyo bitwa show imeze neza na show imeze neza kandi show atabujyagira ari rukundo abastari hagati yabo bakerekana ko abantu bari Buja FM kuba ihuza abastar benshi barenga 200 benshi kandi abastari tuzi bemewe bafite ijambo mu gihugu guhuza Mkombozi Bifes on the floor Melanie Sad B Barinoji kuza guhuza Oleg kuza guhuza Alvin Smith n'abantu benshi n'abandi twibagiye cyane ba Bidondo bari hajya banye Araflo yari hajya Lolilo Mkombozi kubyumva Mkombozi ijya show yari show imeze neza ariko rero dushaka twindire cyane ingingo runaka zagiye zafatwa n'abastari runaka ngo show zirimo abantu benshi then ngo nukugira urabona ko yari show kabisa Buja FM yari yamaze kubitamwa ibintu bikwiye kabisa kumbe taza kuba tugaruka ido no muri media ingene babigenjeje ndumva ko Buja FM no ishimira cyane All Stars bari hajya no shimira cyane aba organizers aba MC n'abandi kumbe taza kuba tubigaruka nkuko rero bivuze ngo uwoshimira cyane Buja FM tuyishimire cyane ko nayo yarashoye kwiganya abastar barenga 200 bakaja kuri stage kandi ugiye kuraba bose batwaye umutima mwiza umutima wo gushikira Buja FM kuko ni radio nayo ishikira abastar tuvyibagire irafasha cyane muri industry y'umuziki ni radio ya mbere ivuza umuziki w'u Burundi cyane ivyo ndavyemeza kabisa iratanga promotion ku baririmbyi b'abarundi by the way ntaraja kure ubyumve ko je nakuze numva Buja FM nkiri muri secondaire narayumva cyane ubundi ami pro MC uriya n'umuntu inspiration je ndibuka connection ko yaba saa 8 mfite kutere mu matwi niko ndumva sound ya Amipro natangwe kumumva muri Ambiance Lab urabona ko Amipro n'umuntu kabisa ategura man arategura cyane wherever you are congratulations maze
soon as possible ngo n'Imana yamuhezagira kagende gukora ngo igiteramo muri Europe wa urumva ko ni namavuta ku mavuta Amipro arashoboye UMC ariko rero tutagiye kuri Amipro hari aba Jessica bari bahajyanye barabikoze neza cyane Jessica hariho aba MC benshi ariko rero twindire cyane muri Dunda na Bonja FM rero nkuko wavuze ngo ni igiteramo cyari cyitabiriwe n'abantu benshi kandi n'abastar ubwabo baraciteguriye cyane kuko urabona ko bararirimbye neza ari umuririmbyi ushaka kurira amafaranga ntagukiriyemwo hari umuririmbyi ushaka guha amafaranga yiwawe ukajya kuri stage ukabona ko agiye kuririmba wa mwanya mutoyi akarimba za ndirimbo nyine zitameze neza cyane ariko bo baragaragaje n'aya ndirimbo yahera ko yaririmbye urabona cyari ikintu novuga ko bari bashashaye nabo nyene ariko rero mu nyuma ntivyagikurangira neza twagiye tubona show iheze twabonye amasaha ihereye ngo twabonye ku mastati abantu benshi bandika bigiye bitandukanye bakavuga ngo banaka bagwanye naka yagwanye nanaka ariko nkuko wari hajyanye kuri navuga kuri SOS ego wotubwire neza byagenze gute byatanguye gute first of all mbanze cishemwo ijisho ku muntu wese yoba yaratumye bijya bintu bitagenda neza urabona ko ariko si ibintu byari byateguwe ni ibintu byagiye kuba byitamwo ego n'amasantima y'abantu umwanya umustar akaja kuri bakora ko akine guha abafana umunezero question y'umwanya iki kintu ngenda kivuge aba MC bari muri iryo show sinovuga ko ubwishi bw'aba MC nabyone byagiye kuba byica vibe bya kijya giteramo ariko byabaye kuri question y'umwanya yuko batahurije ko before abaririmbyi baraza bagahamagagwa agakora performance nziza n'umwanya wiwe then nubwo yarenza bari kuri list kandi ikintu cyangoye cyane nuko nta kugara kwabayemwo abatari benshi imbere wanashima twemera cyane baririmbye ku mutaga tubona abandi ku mwijiro bararirimba kandi bose nta muntu yagiye ari doga ariko kuba MC urabona ko gutunganya umwanya byaragiye biragora ko nubwo nyene bitaboneka kuri benshi niho byagerewe kuba bigaragara before yaho MC Gael Juste Gael turamuzi kandi benshi baramuzi na Bface on the floor aho yashatse kumukura kuri stage alone ku mwanya bari bahaye Bface wari wakwiye ariko nawe akeneye guha vibe abafana Gael giye kuraba inyifato yakoze hari utu video turiko turasirikira tudutrailer urabona ko inyifato yatanguye kuza yatwaye ama emotion byatanguye kwankira haje Bface no muri legend uribuka amaze gukora byinshi abantu ngene baramukurikiye no ku modoka barurira benshi biranga baramuzibira ntagende na show iheze bari ma Bface iki kintu umuziki tucirenga Bface no twarabonye ko agifise abantu benshi yatanze yarerekanye ko mu muziki w'u Burundi afise icumu nawe nyine ashinze mu bandi bantu ujya reka nkubwire gutunganya show ukayishiramwo bajya bajama ukamenamwo Bface umenye ki yabaye success ariko rero kundi ruhande man warabonye yuko ibintu bimaze kuba bitangura guhindura isura Juste Gael ashaka kumukurayo then urabona ko Bface on the floor yarase kugira birebire arava agati jewe ndacakine guha umunezero abafana banje reka ndabaririmbire urabona ko na manager wiwe wa Bonja FM manager wa Bface yari hajya ni ujya mu katika extra yari hajyanye kandi nawe nyine yaragize ishashikiriza nyuma y'ibyo byabaye kuri Bonja FM akora katika extra mu Giswahili urabona ko nawe yaraje kuri stage aragerageza kugira ariko ibintu after yabijya urabona ko show yagiyemwe akantu ariko inyuma Bface kuri stage then abakimuhamagara warumva abantu haguma basaba Bface yabaye kuri stage kera n'inyuma y'igiteramo bacugaye bagumye yimba Bface urabona ko Juste Gael kajya kantu katashoye kuba gashimisha abantu kamushimishije cyane kubona yuko kuri umuntu kuri stage ya Loriro twibutse Loriro kari muri legend ni muri legend yari yitangiye kuva kera twese twanze tuzi Loriro congratulations kuri Loriro yanatanze show nziza ku bafana yari yambaye neza abantu benshi bararyohewe kuri performance ya Loriro ngaha mu gihugu urabona ko Loriro nawe n'undi aracafise ikibanza mu muziki w'u Burundi nubwo abantu benshi batabitahura ibintu vyagiye kuba bizamba iki kisho iraboneka nyene kitagenze neza ku buryo ko cya kibazo cy'umwanya cyagiye kuba kigaruka umuririmbyi yateganije kaza gukrotira show
ndavuga Bizimana Abubakar Kalum ariwe Sadbi urabona ko yari afise inyiteguro myiza cyane akiri hariya muri vestiaire tukabona ko n'umuntu yiteguye neza abadansire we bari hajya bari hajya nyambaye neza yarafise vibe gutanga umunezero mu bafana bya munsi bakora ifoto nziza cyane na Kiriko ijya foto warayibonye nabwo ko rero umuziki w'Urundi kigiye kiryoshye cyane nuko uyu munsi abatarabumvikana nibo bantu bari ko barumvikana cyane no munsi Kiriko na Big Fizzo uyu munsi nabantu nabwo ko bagaragaje ubumwe hagati yabo ujya munsi Kiriko bado ni Kiriko na Sadbi twabonye ifoto zabo zisirikira man aka gafoto ze kunkubita uze kukankubitira mu bakarabe Berling yarafashe ifoto nziza arabafotora cyane congratulations kuri Berling Berling yafashe ifoto nziza ujya munsi ifoto yagiye irasirikira ni ifoto ijya foto iravuga ijya foto ni foto ivuga man ukivuga Berling izajya Kiriko mu muziki w'u Burundi benshi bayitaye kuri Sadbi ko yaramuhemukiye ibiki n'ibiki ariko uyu munsi ni Sadbi na Kiriko bari muri challenge yaje va bien urumva umunezero hagati yabo ujya munsi ni kintu nubwo ko Buja FM yubaho cyane man first inyuma ya Kiriko twarabonye ifoto ya Roriro na Sadbi bari kumwe uze kuntunga tuno dufoto ze kubitamo baturabe kabisa uze kubutunshirira kuri ekra baturabe cyane cyane mu muziki w'u Burundi aho baririmbyi benshi bamaze kine batayaga ngo bicerane ngo bafate udufoto nubwo ko hajya ahantu haragiye haboneka ko ikintu cy'ubumwe n'urukundo hagati yabo man first of all reka tuanze dushimire umufotographe man Berling yaritanze congratulations ariko rero kandi ukora akazi keza cyane nubwo yagiye kuba bamumanipira mu buryo ataribwo siwe byaye ko wenyine ariko nubwo ko ineguro giteramo ariko iki kintu ngyamvuge Buja FM bantu mwari mw'ijya organisation umuntu ari muri industry tazi Berling nk'umufotographe mwibuja Flavor muri industry y'umuziki w'u Burundi man Berling akorera nubwo ko dushimire ba Naturel yari hajyanye n'umuntu nawe yitangira umuziki w'u Burundi Naturel bado Naturel nawe na mashimeshi kuri Naturel amashugwe yiwe bamuha amashugwe yiwe ahari umuziki ndo bamuha amashugwe yiwe bien turazi ko yafashije mu bitaramo vy'Igitega tugarutse rero ku foto agiye kubagaragara by the way umenye ko Kiriko yatanze show nziza Daboja yatanga show nziza urana ko Kiriko amaze kuba ava stage yagiye kuba yegera Sadbi bakora iki bakora ico bitwa collab pictures bakora na challenge indirimbo shasha Sadbi Sadbi nawe narategura bara abantu menga bagiye kuba babitegura no ngene bambaye kumwe bambaye style zimwe abadansire bose baberewe mugende kuri page za World Vision TV mwanze murabe kajyaga ka video murabe n'amafoto ariko urabona ko ari ibintu babiteguye ariko uze kunkubitiramo no foto kabisa urabona ko ari foto yaranze dushiramo abantu bazibonye ariko rero tugaruke cyane kuri Dunda na Buja FM n'ibindi bitaramo bigiye gukurikira guys ikintu twe twaneguye nk'abantu bari hajyanye nuko ama media menshi yarakumiriwe cyane ego c'est vrai umuntu wese abafise integuro y'igitaramo kiwiwe ariko umenye ko media ziraha inguvu igiteramo inyuma y'igiteramo haba ku baririmbyi cyangwa ku ma social medias twage tubona amafoto nubwo ya Dunda na Buja FM gusa agiye arapostinga nta muririmbyi yashoboye gupostinga ifoto iriko ajya amalogo ya Buja FM nko sagetse yabona bagiye barakora amafoto yabo rero tuvuga ko kuba bari kumire cyane ama media abaririmbyi ntibashe kuronka amafoto ntibashe kuronka ama video performance zabo uretse kubagira ni igiteramo kitaronse navuga ko visibility cyane inyuma y'igiteramo twageze tubona amafoto y'abaririmbyi ubwabo bapostinga nka Rinoji ku mastatiye twageze tubona foto za telefone video za telefone biriya Mr Champagne yapostinze video ya telefone ijya ni mare organisation rero navuga ko n'abandi bafite ama event bariko barategura bahi kibanza ama media baze bakore zijya content baziposte bafata amafoto ego c'est vrai umuntu arafite ukuntu afite organisation ya evenement yiwe ariko kandi cyane duhe umwanya ama media akore sibyo ikintu cy'ama media kabisa urakigarutse nabi bariroze benshi aho benshi bagiye baraka amakamera bakabafutira ama video bagiye barafata amafoto ibigiye bitandukanye tutagiye kure na twebwe baradufutira ibintu byacu iki kintu cy'ama media yo ndakigaruka mu kukigarukako ndumva nishavu cyane jewe ibi bintu by'iwacu je mu vyumve kandi ntagukiriyemo uko ko umuntu aje gufata tsiya media ije
irimenya kunishika haje byose irimenya team aba team ya gufasha foto ziwawe canke video ziwawe ije kuvuga kuntu gitaramo cyawe cyagenze men Buja FM yarakoze ariko tugeze ku kintu ca media ariko cyane nico target ndayicisha mwijisho kuko ndibuka hari n'ijambo ryavuze ngo ibi bintu ntimwemeye kuyiposta yego ariko twabonye media menshi yaraposta hari ama media yabiposta Magic cyane zarapostinze Starboy barapostinze iki kintu ngira mvuga cy'ama media Buja FM mwarakoze cyane kuri show mwaduhaye ariko ikintu nimba worganije ikirori menya uruhara rw'amamedia amamedia bakenewe cyane uruhara rw'amamedia nta muntu numwe yokwire imedia zakenewe ego c'est vrai ntabari yimba ushaka kugira ikintu cya private ugire show no private ni private mu bintu bya show biri public ni public my friend iki kintu cha media tumulimita vyibuze uvuga ati jewe nemerera media izi nizi cyangwa hateza kwinjira media zitarenga 20 aho niho uvuga limit mugu uje ukavuga ati ngo no urabona ko na Bejeko yari hajya ariko ntasa namu nta kintu nta live twabonye ukubyumva urabona ko byari ibintu umenga ama image twabonye nama image ya team ya Buja FM nawe rero yari ama image afite amarogo menshi ya Buja TV Buja FM anniversaire imagine kuba rero umusare kuyiposta biragoye abakene ifoto ziwiwe kandi abatari benshi ibaze na Mr Champagne akurikiranwa n'abantu bari hanze y'igihugu akaza kuba aposta video yafashwe n'iki na telefone rino ego c'est vrai na image abasa neza kiri kageze kurundi bijya byose ni mare organisation men nubwo ari kuva ko stage ari nto gushikuye umunsi kuwa gatatu bari kugerageza bagaha favor ku munsi wa gatatu nta mustari numwe yitabiriye evenement ya Buja FM araposta ifoto yujya munsi kuri stage ya foto na media ya Buja FM zabo kabisa urabona bose bafite amafoto ya telefone zabo ama video ya telefone yabo kubera ko ajya amafoto n'amafoto vraiment navuga ko n'amafoto yari ya team ya Buja FM ntabwo ari amafoto y'aba stars urabona nubwo ubushaka kama page yawe aduga menya gushiramwe ubwenge yego aba star bakeneye iki batezwa kuba bazana n'aba photographe babo batezwa kuzabazana n'aba videographe babo gute mwebwe mwanka ko binjira men nubwo mutobemerera hafevera amamedia yizana timu yabo yizana ibikoresho byabo ntacyo babasaba gute muca mu bandi no kuri hari amamedia no kuri amamedia yararishe menshi ariko ntibemere gukora nuvuga ngo uri media runaka no twese twararishe ariko kugera yaho mu deletinga ama projet baba bafasha ama media bige kintu kira cyane intege cyane umuntu yitanze arafata umwanya wiwe ari hajya show busy wacu mu vyumva show nkijya ni show yateza kuba harimwo umuco ukwiye urabona ko abaririmbyi b'abarundi ntaco barayivuga ko ariko yari show byibuze iza iduha image y'ama show agiye kuza twibukanya ko soon la number Natasha fise concert la boss concert akuri Société Nile soon hari biteramo bizoza bigenda byinjiranamwo tuzogenda turamenya ifoko mu menya arafite igiteramo mu kinama kwinjira ni kubuntu for free urumva ko n'ibintu bigiye ikintu ndakivuze mumenye ikintu uruhara rw'amamedia uruhara rwayo ni uruhe mumenye uruhara rw'aba journaliste mumenye uruhara rw'umuririmbyi akeneye foto nziza akeneye video nziza kesa so yifatiye cyangwa mukayifata ntimuce murunda kamarogo vyibuze no hakenewe umuco ku bintu ukuba star n'aba fans babo ibaze nk'uyu munsi Sadbi ntiyaririmbye wibaza ngo umufana aje kuraba Sadbi yararyohewe ibaza abafana ba Bifes mwino minsi babayeho gute urabona ko ari ibintu tuzogenda tugaruka ko bamenye uruhara rw'amamedia bagenda bamenya byinshi. Asante sana bwana Pastor ni Dundana Buja FM rero yagiye iboneka mu bintu bwe bitandukanye byinshi mu nyuma turagaruka ko cyane mu mpera zindi tubaha uko byagiye biragenda ariko isesangura nyasesangura turafise nubwo abatumiye tuzotumira tugaruke cyane twagure cyane no sije ngo dushe kuvuga cyane ikireke nino show ya Dundana Buja FM rero dushimira cyane abantu bari kwadukurikirana ndi kuri World Vision TV ukiraho ubibutse no gukora sabone biramaze kuba bigaragara ko abantu benshi bararaba ariko ntibakora sabone ariko ico no babwira cyo gutera imbere cyangwa gutera intambwe nukubona ukora ko kantu gato canke ibindi byose usige commentaire ukore like share and comment kuko commentaire zanyu ziratwubaka urabona ko ni ibintu byinshi babiteguye ico ndabasaba nukubana namwe nukubana mu bihe byose soon tugiye kuba twamenamwo ikizaza cy'umunezero ndabizi twatanguye ikigano cha birthday link up soon turaza tuja mu isesangura tuvuga talk artist show tuvuga ku artist tuvuga cyane no kubigiye kuba bitandukanye muri industry
y'ibikorwa byose. Merci beaucoup Mr. Arve, Imana igwezagire. Yes sir. Na kantu kadatwara n'amasegonda 30 kuja kuri YouTube kandike World Vision TV ukachukura subscribe, like na partage. Ni minota n'amasegonda 30 ukaboheje gutanga nombwa gushikira ino TV online. Dushimira cyane pastor wemeye kuduha akano kanya kugira ngo dushe gusesangura ibigiye bitandukanye ino sama n'ibindi bitamo giye kurikiye tuzokoma turi kumwe namwe tuganira cyane ino sama izohera mumaze kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Kuri micro yari Alvin cyangwa Alvin Design, the one and only kuri televiziyo ya World Vision TV. Mubaranye cyane mudukurikirana cyane byinshi bigiye kuza kandi bimeze neza cyane. See you guys, God bless you, we love you.